Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1 turabasuhuje tunabifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hatandukanye. Turabazirikana kuko muri ab'ingirakamaro kuri twe, dore ko hari hanaciye n'iminsi tutabagezaho amakuru kubera impamvu zitandukanye zitaduturutseho, ariko twagarutse tubahaye rero mwiriwe, abandi tubahaye mwaramutse bivanye n'imigabane itandukanye dutuyeho. Ikaze rero mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2026. Gihe mugiye kubana nitwa Nkomezi James Dodo. Tudatinze rero amakuru yacu aribanda mu karere k'imisozi miremire ya Haut Plateau, aho nta handi ni muri Minembwe, aho imirwano ikomeye yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi mu marembo menshi ya Minembwe. Minembwe, Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, igitondo cya none kuwa kane tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Amakuru aturuka mu karere ka Minembwe aravuga ko kuri uyu munsi haramutse havugwa ibitero byagabwe ku mirongo y'ingenzi yinjira muri Minembwe, mu gihe imirwano ikomeye iri kubera hazwi nka Point Zero. Abaturage bavuganye n'itangazamakuru bavuga ko ibi bitero byagabwe ku marembo atandukanye yinjira muri Minembwe, nubwo kugeza ubu hataramenyekana neza umubare w'ayo marembo yagabweho ibitero ayo ariyo. Tubibutse ko ibi bikiri muri wa mugambi wa leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugerageza gushaka uko bakwigarura Minembwe, ariko bikaba byaranze. Muri Point Zero rero hakaba naho habyukiye imirwano ikomeye cyane, amasasu n'imbunda ziremereye nibyo byumvikanaga mu gitondo cy'uyu munsi kuwa kane muri Point Zero rero, imaze iminsi yarabaye isibaniro ry'imirwano ntisiba kabiri hatongeye kumvikana ibitero bigabwa na leta ya Kinshasa ku basore birwanaho ndetse n'intare za Sarambwe. Amakuru avuga ko impande zihanganye arizo leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo aribo FDNB, igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse n'abacanshuro babyutse bagaba ibitero ku birindiro byatwirwaneho, bikaba bikomeje guteza impagarara mu baturage. Hari impungenge z'uko imirwano ishobora gukwira mu bindi bice bya Minembwe, mu gihe uyu mwanzi yaba adasubijwe inyuma ngo anigizweyo kure mu bice bitegereye aho abaturage batuye. Minembwe ni kamwe mu duce tumaze igihe kinini turangwa n'umutekano muke, aho imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta bikomeje kugaba ibitero ku basore birwanaho bahanganira kugenzura ibice bitandukanye by'aka karere, ariko kugeza kuri iyi saha FARDC ndetse n'abo bafatanyije bakaba bataragira ku ntego y'ibyo bifuza, yewe bakaba batazanabigeraho, dore ko babiharaniye igihe cy'imyaka irenga 8. Abaturage bakomeje gusaba impande zihanganye guhagarika imirwano no kurengera abasivili, cyane cyane mu gihe imirwano ibera hafi y'ibice abaturage baturiye. Iyi nkuru turacyayikurikiranira hafi, amakuru arambuye turakomeza kuyabagezaho uko agenda aboneka. Tukiri muri ako karere kandi amakuru y'ihumure ku baturage ba Minembwe, n'ay'ingabo nyinshi zageze ku munsi w'ejo muri Minembwe zije gutanga ubutabazi nyuma y'iminsi myinshi imirwano ikomeye muri Minembwe, Kivu y'Amajyepfo, ahagiye hagaragara ibitero bikomeye byagiye bigabwa mu bice bitandukanye by'akarere ka Haut Plateau. Nyuma rero y'iminsi itari mike imirwano ikaze ivugwa mu bice bya Minembwe no mu nkengero zaho, haravugwa amakuru y'ihumure ku baturage ba Minembwe, aho ingabo nyinshi zageze muri ako gace ku munsi w'ejo kuwa gatatu mu rwego rwo gutanga musada cyangwa se ubutabazi, nyuma y'igihe kirekire Minembwe no mu nkengero zaho umwanzi yifuza kuhigarurira, ariko bikaba byaramunaniye. Amakuru aturuka mu batuye Minembwe avuga ko guhera ejo hashize kuwa gatatu abasore bavuye kwihasha bageze muri kariya karere bambariye urugamba rwo guhashya umwanzi mu kirere no ku butaka. Twibutse ko nyuma y'aho twirwaneho ihuriye n'ibitero bikomeye by'indege zitagira abapilote arizo drone ndetse n'ibitero byo ku butaka, igihe rero cyari iki ngo ubutabazi buboneke kugira ngo umwanzi ahondagurwe. Abaturage bamwe bavuga ko uku kuhagira kw'ingabo kwatumye bongera kugira icyizere, cyane cyane nyuma y'igihe kirekire cyari cyaranzwe n'ibitero bikomeye n'ihungabana ry'umutekano. Umwe mu baturage yagize ati twari tumaze iminsi mu bwoba bwinshi, kuba rero hari abasore benshi bageze hano baduteye ingabo mu bitugu biduhaye icyizere ko tutari twenyine, nubwo hariho ababyakira nk'inkunga ikenewe muri ibi bihe bikomeye,
hari n'abasaba ko hashyirwa imbere inzira z'amahoro n'ibiganiro kugira ngo umutekano urambye uboneke, aho gukomeza kwiyongera kw'imbaraga za gisirikare muri kariya karere. FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bo iby'ibiganiro byo gushaka amahoro si byo bashize imbere, ahubwo bo bashize imbere intambara. Minembwe ni kamwe mu duce tumaze igihe kinini turangwa n'umutekano muke, aho impande zitandukanye zikomeje guhangana. Iminsi ishize yaranzwe n'imirwano ikomeye, bigira ingaruka ku baturage, harimo guhunga no kubura ibikoresho by'ibanze by'ubuzima bwa buri munsi, ndetse n'ibikorwa remezo birasenywa birimo amazu y'abaturage, aho ibisasu by'izo drone byagwaga ku mazu bikayasenya, ndetse abaturage benshi barakomereka. Abaturage bakomeje gusaba ko umutekano wabo washyirwa imbere kandi ko impande zose zahagarika imirwano, hagashakwa umuti urambye w'ibibazo bimaze imyaka byugarije aka karere. Tukiri muri Minembwe kandi nyuma y'igihe Haut Plateau idafite network cyangwa se rezo, Wi-Fi yongeye gukora neza muri Haut Plateau ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyuma rero y'igihe kitari gito, akarere ka Haut Plateau kari kamaze gafite ibibazo bikomeye by'itumanaho, aho imirongo ya telefone network itarasubizwa ku murongo neza nyuma y'aho iminara imwe yarashwe indi irafungwa. Kuri ubu hari inkuru ishimishije ku baturage, serivisi za Wi-Fi zongeye gukora neza ndetse itumanaho rikaba ryatangiye kugenda rikunda. Mu byumweru bishize abaturage bo muri utu duce tw'imisozi miremire bagaragazaga impungenge zatewe no kubura uburyo bwo kuvugana na mu tundi turere cyangwa ibihugu bituranyi bya Kongo, gukoresha interinete ndetse no kubona amakuru ku gihe. Ibi byagize ingaruka ku bucuruzi ndetse no ku itumanaho rusange, cyane cyane mu gihe umutekano w'akarere ukomeje kuba muke. Kuri ubu ariko amakuru aturuka mu baturage n'abakoresha serivisi za interineti muri ako gace aravuga ko Wi-Fi iri gukora neza, bigatanga icyizere cyo kongera guhuza abaturage ba Minembwe n'ibindi bice byo hanze yaho. Umwe mu batuye muri Haut Plateau yagize ati twari tumaze igihe tutabasha kubona network zihagije kubw'impamvu z'iminara yafunzwe ndetse iyindi ikaraswa mu bihe by'intambara, ariko ubu Wi-Fi irimo gukora neza, byadufashije kongera kuvugana n'abacu no kubona amakuru. Nubwo imirongo ya telefone itaragaruka ku rwego rwari rusanzwe mbere, gusa kongera gukora kwa Wi-Fi bifatwa nk'intambwe ikomeye mu kugarura serivisi z'itumanaho muri aka karere. Kongera kuboneka kwa interineti muri Haut Plateau birafatwa nk'inkuru nziza itanga icyizere mu gihe abaturage bakomeje guhangana n'ingaruka z'intambara n'imvururu zimaze igihe zibera muri aka gace. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe nanjye Nkomezi James.